এই মাত্ৰই ফোনটোত আছে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা ডাঙৰীয়া তেখেতে মোক জনাইছে যে জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়া বা আমাৰ মৰমৰ জুবিন এই সংসাৰত নাই তেখেতে এই সংসাৰৰ পৰা আঁতৰি গৈছে খুব মৰ্মান্তিক ঘটনা फिन खेबसे रायजोफोर चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय गोसो गैथारामोन नैबे भिडिअखौ बानायनो आरो अकस्मात आङो बानायब्रबबाय आरोना थ' माथो बुंबावनो आरो नोंथांमोना मिथिखाबाय भिडिअआ मानि सायाव जागोन टाइटेल बा थाम्बनेलावहाय नायनानै ना थ' पस्टआ खालि बेनोल'सै पस्ट होबाय थानाय नुखादोंमोन एसे बेलासिनिफ्रायनो खिन्थु बेसेबां सैथो बेखौ माने नंगौ नङा इमान ध्यान होनाय जायाखैमोन आरोना थ' फाइनालि आसामनि चिफ मिनिस्टाराबो फोसावनानै होखाबाय थ' जोङो नुनो मोनखाबाय जोबोद दुखुनांथाव बेबायदि घटनाफोरा फैयोब्ला आरो माथो बुंबावनो ना थ' जेमानबाबो बैसोआ इमान जाथाराखैमोन आरोना थ' थैनायनि सम फैथ'वाखैमोन नाथाय थांनांगोन जेथिया माथो खालामनो ना मानसिनि जिबना थास'नायनि दै बायदि दानो दङ दानो गैया नाथाय ससियेल मिडियानि दिनावहाय जोङो नुबाय थानायखाय माने एकदम नङा बायदि मोनलायलाङो ना फोथायनोनो हाया बेबायदि जायो आसरित उपाय गैया थ' गोबां खहा जायो बेबायदि गिदिर गोलाव ना व्यक्तिफोरा रुंसारि जालाङोब्ला आरो बेबायदि सासे जनप्रिय सिंगारा ना थ' थाबैनो रुंसारि जालाङोब्ला थ' जोबोद खहा देशनिबो खहा ना जाथिनिबो खहा गोबां जायो आरो दा माथो बुंबावनो आरो उपाय गैया मानसिनि जिबना बिदिनोसै थास'लायनि दै बायदि ना आङो भिडिअखौ लाबोनो गोसो गैयामोन स' जेमानबाबो एसेब्लाबो दुखु नाङो आरोना थ' जेन' माथो खालामनो थांनांगौ दिन फैबा रावबो लाखिनो हायाना थ' सोरगोआव आरो गोजोन जायगा मोनथोंसै आरो माथो बुंबावो ना थ' जेन' आङो सुंद' क्लिप्स लानानै फैदों बेखौ होनानै होलांनो मैयानिनो माने जिथुनिखि जोङो निउसफोर नुबाय थानो मोन्दोंमोन जोंहा उखिल गगৈ साराहाय गोबां खोथा बुंदोंमोन प्रमद बर' सारनि सायावहाय थ' पलिटिक्सखौ आरो आं एसे एड खालामनो सानाखैमोन आरोना जेन' हक दा आङो एसे टिप्सखौ होलांनि जोंहा प्रमद बर' साराहाय थ' रिप्ले होदों आरोना थ' एसे आङो टिप्सखौ होलांदों बारा गोलाव खालामनो सानाखै दिनैहाय थ' पलिटिक्सआ एसे आलादा बुस्थु आरो फारसेथिं देशआवहाय बेबायदिनो थ' दुखुनांथाव मोनसे जाथाय नुयोब्ला जोबोद माने दुखु मोनो आरोना मोजां मोना जेमानबाबो दा जेन' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन लोगोफोर गोजोन्थों बाय চাওক এক কথা দুই কথা মাটি কোনোবা লুকাব নেকি লুকালিতো কোটি কোটিৰ মাটি লুকাব আজি তেখেতসকলৰ কোটি কোটিৰ আছে গতিকে তেখেতে কমপ্লেইন কৰক ইলেকশ্যন কমিশ্যনক আমি ৰেডি আছোঁ আৰু ময়ো ৰেডি কৰি আছোঁ তেখেতক ডেফিমেশ্যন কেছ দিবলৈ আজিলৈকে উকিল গগৈয়ে কাক অভিযোগ কৰা নাই এটা সময়ত আমাৰ সকলোৱে শ্ৰদ্ধা কৰা সেই সময়ৰ আমাৰ প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াকক আমেৰিকাত ঘৰ থকা বুলি কৈছিলে আৰু যোৱাকালি মোক কৈছে দিল্লীত মানে কিবা মাটি আছে কিবা আছে প্ৰমোদ বড়োৰ ইমান বেয়া দিন অহা নাই যে মই দিল্লীত থাকিম মই খৌৰাগুৰি গাঁৱত জন্ম পাইছোঁ আৰু মৰিমো খৌৰাগুৰি গাঁৱত গতিকে ৰাজনীতি নাই অখিল গগৈৰ বেকত আৰু কোনোবা থাকিব পাৰে এইটো ৰাজনীতি বেলেগ একো নহয় অনলি ৰাজনীতি অনলি পলিটিক্স বড়োলেণ্ডখন কেনেকৈ সৃষ্টি হৈছে 5,000 মানুহ মৰিছে আমি 30 বছৰ 40 বছৰ সংগ্ৰাম কৰিছোঁ এইবিলাকৰ ওপৰত অখিল গগৈৰ একো ধাৰণাই নাই 1% ধাৰণা নাই তেখেতে কি আন্দোলন কৰিলে তেখেতৰ আন্দোলনত তেখেতে প্ৰভোগ কৰি পেলাই এজন বড়ো ল'ৰাক এই সময়ত জুই জ্বলাই মাৰিলে না মানে কেৰাচিন ঢালি মৰিব লগা হ'ল তেনেকৈ আন্দোলন কৰিছে প্ৰমোদ বড়োই 10 বছৰ আন্দোলন কৰিছে এজনো মানুহ জেলত যোৱা নাই এজনো মানুহ মৰিব লগা হোৱা নাই গতিকে অখিল গগৈ আৰু কি কথা ক'ব তেখেতৰ ক'ৰবাত অংক মিলা নাই এইকাৰণে কৰি আছে এইবিলাকত মই পাত্তা